Nakon 10 godina ponovo smo se vratili lokalne samouprave kao pokrajinski organ sa željom da pomognemo ljudima koji rade na lokalu da unaprede sport u autonomnoj pokrajini Vojvodine. Subotica je veliki grad u Vojvodini, iza Novog Sada sigurno najveći grad sporta. Mnogo toga je unapređeno unazad 15 godina. Ja sam otišao 2005. iz Subotice, tada se krenuo ozbiljnije uređenje i koliko smo ovde smo upoznati sa stanjem u sportu u Subotici i mislim da je na dobrom putu sport u Subotici da postiže još daleko kvalitetnije rezultate u budućnosti.